Enw fi di Creeper 24. Enw fi di Pildroed 21. Helo, enw fi di Malpwni 10. Helo, enw fi di Draenog Bach 16. A enw hon ydi Peggy Bach 2004. Mae'n agwelen. Gan i fynd i gysgu rwan, so da ni'n mynd i gael gola dydd iddyn ni cael gweld yn well. Nos dawch! Oce, mae'n bore rwan, bore da. Dwi'n mynd i gael disglyd o de. Mae'r dafad wedi denig. O, Ti di lawr? Ie, fi di ddisgyn ar benna fi. Da ni angen theme song. Yndan. Oce, a i wneud a chdi'n y beat neu rapio. Fi ydi Cucumber. Chdi ydi Taten. A fi. Y Taten. A chdi ydi John Myswag wedi dod i ddeitha chi sy'n fawr chwarae Minecraft. O, mae'n yn... Ti probably gwybod sut i chwarae Minecraft anyways. Ie. Lle mae o fan'na? Beth yma? Nafch chi clywed Oes na hynna? buwch? Ella. Oes na buwch ag ag ynys na? Ella bod hwnna. Na, fyddai'n ffeithio. Reit, Taten. Taten. Taten bob. Be ti'n dweud y tatws mash? Mae'n gymaint o pethau ti'n gallu gwneud efo tatws. Peelio tatws, bitter tatws. Na! Ti'n gallu gwneud chips, ti'n gallu gwneud roast potatoes. Ac y thingy. Na, paid o wneud hynna i kind fi. Mini chippy bites. Na, heina. A ti'n gallu sleisio nhw. A sheifio nhw. Ti'n gwneud crips? Na! Nes i ti'n gwneud crips o'n bon yn y blaen.